Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak izan zaitezte 2021ko otsailaren 25ko udalbatzar hontara. Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidas al pleno del 25 de febrero del 2021. Ikusiko dezuenez Petri Romero zinegotzia falta da, gaixorik dagelako eta alde hortatik bere bozka delegatu du José Luis Engana. Decía que, como se podrá ver, falta Petri Romero, que está enferma y ha delegado su voto en José Luis Verdasco. Eta gero beste zinegotziok, azken hilabetetan itenare gaben bezala, publikotan aurkitan dauden banketxetan eserita daude, bankuetan. Decía que tanto Petri Romero como luego el resto de concejales están sentados en los bancos que están en el salón de plenos. Lehenengo puntua urtarrilak 22ko aktaren onarpena. Interbentziorik ez balego, jarriko genuke gaia bozkatzera. Aldekoak? Gaia aho batez onartua geratzen da. Bigarren puntua, kontu hartzaileak egindako txostenaren berri ematea. Dakizuenez bezala puntu hau ekartzen dugu 3 hilabetero beti bozkatzera eta legeak dioen arabera 3 hilabetean behin esan behar dugu zenbateko faktura ordaindu gabe dago. Como marca la ley, trimestralmente tenemos que dar a conocer las facturas que el ayuntamiento todavía no ha pagado. Orduan, kasu honetan, izango liratezke 1.909.731 euro. En este caso serían 1.409.731 euros. Eta batez ere aipatzeko, gero eta gehiago murrizten ari garela epeak, eta alde hortatik, eskertzea eta zoriontzea tekniko guztiak, eta batez ere osasun sailekoak. Decía que la cifra es de 1.409.731 euros y que estamos reduciendo bastante el periodo de pago de las facturas y en ese sentido felicitar a todas y todos los técnicos del ayuntamiento porque están tratando de que las facturas se gestionen cada vez más pronto y especialmente a los del Departamento de Hacienda y Economía. Hirugarren puntua 2020ko fakturak onartzea. Bai, 2021ko otsailaren 17an Ogasuna batzordean ikusi zen bezala kredituak judizioz kanpo aitortzeko espediente egokia izapeari ekitea aurreko ekitaldiko gauztuak aurtengo aurrekontura egotzi daitezen. Kopurua izango litzateke 172.805 eurokoa. Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda del 17 de febrero, se procede a la instrucción del oportuno expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos para la imputación al presupuesto corriente de los gastos llevados a cabo en el ejercicio anterior, cuyo importe sería de 172.805 euros. Interbentziorik ez balego, jarriko genuke gaia bozkatzera. Aldekoak? Gaia aho batez onartua geratzen da. Laugarren puntua, Andoaingo udaleko langilei lansarik igatzari buruzko proposamena Estatuko 2021erako aurrekontu orokorrei buruzko abenduaren 30ko 11/2020 legean oinarritua. Sí, arratsaldeon, buenas tardes. Como establece la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2021, un incremento retributivo de hasta el 0,9%, traemos a consideración del Pleno a aplicar ese incremento retributivo con efecto retroactivo con efecto desde el 1 de enero del 2021. Interbentziorik ez balego, jarriko genuke gaia bozkatzera. Aldekoak?
Gaia aho batez onartua geratzen da. Bosgarren puntua, Sociedad Financiera y Minera sozietatearen titulartasuneko mehatze kuadrikulen barruan dagoen Buruntza 2009-2 zenbakiko onura publikoko mendiaren udal titulartasuneko lurzailen kareharriazko aprobetxamenduaren esleipena. Sí, teniendo en cuenta que la única empresa que podía acceder a este contrato era la Sociedad Financiera y Minera, que a su vez es la titular de la explotación minera, considerando que ha aceptado las condiciones recogidas en el pliego y ha remitido la documentación correspondiente donde acredita la capacidad y solvencia requerida, sometemos a consideración del Pleno la adjudicación del contrato para el aprovechamiento de la piedra caliza de los terrenos de titularidad municipal del Monte de Utilidad Pública número 38 Guruncha a la Sociedad Financiera y Minera S.A. La duración de la concesión será por un periodo de 10 años, comprendidos desde el 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre de 2030. Lo único, ez dute aurkeztu ondiokan fidantza gestionatzen ari dira, Alemaniatik oniritzia eman behar dutela, baina, kontratua sinatu baino lehena 20 egun dazkate aurkeztuko dute. Orduan, geratuko izan baldintzatua fidantza aurkeztea. Interbentziorik ez balego, jarriko genuke gaia bozkatzera. Aldekoak? Gaia aho batez onartua geratzen da. 6. puntua, bide publikoan terrazak eta mailak jartzeko ordenantza arautzaileari hasierako onarpena ematea. Bueno, el documento que traemos para aprobación inicial es un documento que viene trabajándose desde hace más de 1 año y medio, contando con la participación tanto de hosteleros como de ciudadanía y asociaciones. El objetivo de esta nueva ordenanza es, por un lado, actualizar diferentes aspectos que ya recogía el documento anterior y regular nuevos elementos o casuísticas que el anterior no recogía. Se someterá, en caso de aprobación por parte del Pleno de esta aprobación inicial, se someterá a exposición pública durante un periodo de 30 días. Arratsaldeon, denoi. Jose Luisek ondo esan duen bezala, duela urte eta erdi martxan jarritako ordenantza bat hau, baina urte eta erdi horretatik urte bete damakigu pandemia egoeran. Pandemia egoera horrek ekarri duna da, besteak beste, ostalariak salbuespen egoera hontan lan egin ahal izateko, salbuespenezko neurri batzuk aplikatzea eta salbuespenezko arau batzuen baitan aidia funtzionatzen. Eta esaterako, pasaden ostiralean bertan, Andoaingo taberna batzuei, terrazak handitzeko baimen eman zitzaien. Guk urte eta erdi honetan egin ditugu gure ekarpenak, batzuk onartuak izan dira eta besteak ez, baina guretzako gakoa da ez dakigula COVID garai hau pasatzen denean nola ze erronka izango dituen ostalaritzak, nola lan egin ahal izango duen, eta gure ustez ordenantza honek egoera hori iritsi arte itxaron beharra dauka. Zertikan bitartean salbuespenezko neurriekin jarraituko dugu, salbuespen egoera batean gaude eta horrek ez dio uzten aplikatzen arauak ostalaritzari gaur egun, eta gure ustez salbuespen egoera hau amaitzen denean, balizko post-COVID egoera hortan, dakigunean nola egongo diren tabernak, ze erronka izango dituzten, orduan izango ditzake ordenantzari ekarpenak eta gainerakoak egiteko garaia. Ez dugu guk bakarrik esaten, pasaren astean egon ginean ostalaritza mailan genuen, eta ostalariek ere gauza bera esate zuten. Orduan, guretzako ez da momentua, eta ondorioz guk ezezkoa bozkatuko dugu. Bueno, desde el grupo nuestro estamos totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Andoni. Pensamos que no es el momento, que es verdad que se viene trabajando 1 año y medio, pero que tampoco pasa nada porque se espere un poco más a que acabe todo esto.
No es que estemos cuestionando la normativa, para nada. Estamos cuestionando en que ya desde el mismo momento que se aplique ya va a haber que aplicar una excepcionalidad. Entonces no nos parece que sea de recibo, o sea, ya aprobar una ordenanza que ya sabes que ya se va a incumplir de alguna manera. Entonces, pensamos que hasta que pase esta situación excepcional no tiene sentido el aprobar la normativa y que luego, como ha dicho Andoni, pues también tampoco, bueno, eso también un poco dejar claro que yo no estuve en la mesa de hostelería, pero estuvo mi compañero y lo que me ha trasladado es que tampoco era el sentir de los participantes en la mesa el que se tuviera que hacer ahora esto, pues porque ahora lo que están diciendo, están viviendo momentos un poco en suspense de cómo está su situación, entonces es mejor un poco relajar el tema, esperar a ver qué pasa y en consecuencia obrar cuando ya se salga de ese tema. Nosotros nos vamos a abstener, o sea, no es que nos parezca una mala normativa ni buena ni nada, solamente que ahora mismo pues no es el momento con esta excepcionalidad. Bueno, Ez gu gure aldetik bakarrik esan, ulertzen degula orain egoera berezi batean lanean ari direla, ez dakigu etorkizunean nola egin beharko duten lan, egoera berezi batean edo guztiz normaltasun batera iristeko gai izango garen, baina bai ikusten dugula lehen zegoen araudia oso zaharkitua zegoela, ez ziola erantzunik ematen gaur egun ditugun eskaeren eta ditugun egoerei, eta ulertzen dugu hau onartzea etorkizunari begira, segun ze egoeretan topatzen garen, ona izan daitekela. Orduan gu ez daukagu inongo arazorik. Behintzat hau onartzeko gero etorkizun batean ikusten badegu post-COVID egoera hori baldintzatua izan behar dula eta orain egiten ari garen bezala ere baldintzape horiek erantzuna ematen saiatuko gara eta aurrera egingo dugu. Bueno, yo solamente por añadir que efectivamente una situación excepcional requiere aplicar medidas excepcionales. El tema es que no sabemos esa excepcionalidad cuánto durará y si una vez que termine esa excepcionalidad hay aspectos que hay que retocar o actualizar o mejorar. Al final y al cabo estamos hablando de documentos que son ordenanzas, son documentos vivos que están en continua, porque así la sociedad lo requiere, en continua evolución, en continua revisión. Sí que es cierto, como ha dicho la señora Izaguirre, es un documento muy antiguo, obsoleto en el tiempo y que también requería una actualización y así nos lo han demandado tanto hosteleros como incluso la ciudadanía en general. Bukatzeko, baina gauza da, zuek esatezue ordenantza, salbuespen egoera baten gaude, salbuespenezko neurriak egia aplikatzen, eta gero ez dakigu ze egoeretan egongo gean, baina iruditzen zaigu ordenantza hau tresna egokia dela. Gure ustez, egoera berri horri erantzuna emango dion ordenantza bat behar dugu. Eta egoera berri hori zein den jakin gabe, ezin dugu ordenantza bat onartu. Hori da gure iritzia. Interbentzio gehiago helik ez balego, bozkatzera jarriko genuke gaia, aldekoak, kontrakoak, abstentzioak. Botazioaren emaitza alde, PSE eta EJPNV. Kontra, EH Bildu eta abstentzioa Elkarrekin Podemos. Beraz, ordenantza gehiengoz onartua geratzen da. 7. puntua, Andoainen bidaiarien hirigarraio zerbitzuaren esleipen prezioa osatzeko proposamena.
hau komunikatu nizuen bezala gai zerrendan txertatuta zegoen eta hala mantendu dugu, baina atzo komunikatu nizuen bezala bertan bera pendiente uste dugu konsignazio faltagatik eta erantzuna eman bitartean arazoari. Barkatu. 8. puntua, 151/2020 alkatetzako ebazpena berrestea. Bai, kasu hontan espediente zehatzailea irekitzea da, bere jabetzako txakurra 2020ko urriaren 17an kalean zaintzarik gabe utzia izan zelako animalia jagon eta gordetzean behar duen zuhurtasuna izan gabe. Iniciaríamos el expediente sancionador debido a que el 17 de octubre del 2020 el perro de su propiedad se encontraba abandonado en la vía pública sin que se mantuviera la debida diligencia en la custodia y guardia del animal. Interbentziorik ez balego, jarriko genuke gaia bozkatzera, aldekoak. Gaia onartua geratzen da. 9. gaia 181/2021 alkatetzako ebazpena berrestea. Bai, kasu hontan osoko udalbatzak 2020ko azaroren 25ean egindako bileran 300 euroko isuna jarri zuen. Decía que el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 25 de noviembre del 2020 impuso una multa por importe de 300 euros eta gaur ekartzen deguna da pertsona horrek alegazioak aurkeztu zituen eta alde hortatik begiratu da gaia eta kontuan izan da alegazioiek ez ziren kontuan hartu, aldatzen da arau haustea arin batera eta horren ondorioz 30 euroko isuna jarriko genioke. Decía que esa persona presentó unas alegaciones y pues una vez revisadas las mismas se ha determinado que la multa pase a ser una infracción leve y en consecuencia pues se cambia el importe a 30 euros. Eta hori izango litzateke ebazpena. Interbentziorik ez balego, jarriko genuke gaia bozkatzera, aldekoak. Gaia hau batez onartua geratzen da. 10. puntua 251/2020 alkatetzako ebazpena berrestea. Bai, kasu hontan pertsonak egin ditu baita ere alegazio batzuk, baina kasu hontan ezeztatu egiten dira. Eta, hain zuzen ere, egindako idatzian aitortzen duelako sakurra aske zebilela ihes egin zuelako etxetik. Eta orduan, berretziko genuke 30 euroko isuna jartzea. Decía que en este caso también se han presentado alegaciones, pero en esta situación se deniegan dichas alegaciones debido a que se afirma o se indica que efectivamente el perro estaba libre y sin las correspondientes medidas de seguridad y en consecuencia se mantiene la multa de 30 euros impuesta. Interbentziorik ez balego, jarriko genuke gaia bozkatzera, aldekoak. Gaia hau batez onartua geratzen da. 11. puntua 153/2021 alkatetzako ebazpenaren berri ematea. Bai, kasu hontan Alex Uiziren zinegotzia inkorporatu ondoren, ebazpena etorriko litzateke, lehenik eta behin Andoaingo udaleko tokiko gobernu batzarreko kide izendatzea izango litzateke, bigarrenik 3. alkate orde izendatzea, 3. Euskararen normakuntzako udal batzorde irizpen emailearen lehendakaritza eragilea, Mari Jose Izagirre Iturzaeta Andrearengan indargabetzea. Eta 4. Enba udal batzorde irizpen emailearen lehendakaritza izendatzea. Decía que como consecuencia de la incorporación del concejal Alexander Huitzi, pues la resolución sería la primera parte, nombrarle como miembro de la Junta de Gobierno local de este ayuntamiento, segundo, nombrarle como tercer teniente de alcalde,
Tercero, dejar sin efecto la resolución por la cual se hacía la presidencia efectiva de la Comisión Informativa Municipal de EMBA a doña María José Izaguirre Iturzaeta. Y cuarto, y como consecuencia de esto mismo, pues delegar dicha presidencia en don Alexander Huitzi Alfonso. Interbentziorik ez balego, jarriko genuke gaia bozkatzera. Vale, ez da beharrezkoa, egia esan da, hori da kontu matea barkatu, ja ohitura hartuta. Perdón, decía que he cogido la costumbre y he dicho directamente que había que votar, pero en este caso es dar cuenta, con lo cual simplemente es informativo. Eskerrik asko, Miriam. 13. puntua, Urria Saharak aurkeztutako adierazpena. Bihar, otsailako 27, Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa aldarrikatu zeneko 45. urteurrena ospatzen da. Hain zuzen ere, Espainiak mendebaldeko Sahara Marokori eta Mauritaniari lotsagarriki entregatu eta lurraldea utzi eta hurrengo egunean, azken soldadu espainiarra erretiratu ondoren eta Espainiak Saharar herriarekin zituen erantzunkizun etiko, politiko eta historikoak alde batera utziz, eta horrek guztiak sortutako botere hutsunaren aurrean, herri sahararrak estatu berri baten oinarriak ezarri zituen. Oraindik erbestean dagoena, Fronte Polisarioa, Askapen Nazionaleko mugimendua eta herriaren ordezkari legitimoa buru duena. Con motivo de esta importante conmemoración, las personas aquí presentes queremos manifestar nuestro profundo afecto hacia este pueblo hermano. Ahora más que nunca necesitan nuestro apoyo ante la grave situación que atraviesan, tras la declaración del estado de guerra el pasado 13 de noviembre de 2020 a consecuencia de la violación del alto el fuego por parte del ejército marroquí en la brecha ilegal del Gueregat. Hala ere, Saharar herriak herri baketsua dela erakutsi du 1991tik. SEADeko gobernuak 30 urte baino gehiagoz gatazka konpontzeko bide baketsuen aldeko apostua egin du. Diplomazia maila gorenera hedatu du eta garaipenak lortu ditu planetaren luze zabalean. 80 estatu baino gehiagok onartu dute SEADa. Afrikako Batasunaren sortzaile eta kide da, eta nazioarteko erakundeek Saharar herriaren autodeterminazio eskubidearen aldeko hainbat ebazpen onartu dituzte, besteak beste. Gainera, estatu bakar batek ere ez du onartzen Maroko mendebaldeko Sahararen gainean duen subironatasuna. Trump presidente ohiak egin zuen trukea alde batera utzita, aitorpen horrek ez dukeelako lurraldearen estatusa ezertan aldatuko, eta nazioarteko zuzenbidea urratuko lukeelako. Horregatik, espero dugu, Estatu Batuetako administrazio berriak adierazpen hori atzera botatzea, Nazio Batuen erakundeak, Europar Batasunak, Afrikak Batasunak eta nazioarteko beste eragile garrantzitsu batzuek egindako adierazpenen ondoren. Dando a más de 200.000 saharauis a vivir en el exilio, en los campamentos de población refugiada saharaui cerca de la ciudad argelina de Tindouf, sometiendo a un régimen militar a los y las saharauis que resisten a la ocupación del Sáhara Occidental, acosando y vulnerando sus derechos humanos sistemáticamente por el hecho de manifestarse y reclamar su derecho a la autodeterminación, a ver si puedo, saqueando y beneficiándose ilegalmente de los recursos naturales de los territorios ocupados con la complicidad de estados y multinacionales extranjeras y ejerciendo un bloqueo informativo para evitar que conozcamos lo que está ocurriendo y nos lleguen las denuncias de los y las activistas de derechos humanos saharauis. Por eso decimos y nos reafirmamos en que esta guerra es una guerra impuesta al pueblo saharaui debido a la pasividad de la comunidad internacional y la irresponsabilidad del Estado español. Horrexegatik, guztiagatik, Andoaingo udalak, Andoaingo herritarrak gonbidatzen ditu Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa aldarrikatu zeneko 45. urteurrena ospatzera. Saharako bandera gure balkoietan zintzilikatuko dugu 2021ko otsailaren 27. Por todo ello, el Ayuntamiento de Andoain invita a la ciudadanía de Andoain a que se una a la conmemoración del 45 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática, mediante el gesto simbólico de colgar la bandera saharaui en nuestro balcón el próximo 27 de febrero de 2021. Sahara askatu.
Ez dakit beharrezkoa den bozkatzea edo... Bai, bozkatuko dugu aldekoak. Adierazpena hau batez onartua geratzen da. Eta 3. puntua, martxoaren 8ko adierazpen instituzionala. Bizitza jasangarriaren alde berdintasunean zainduta. Lehenik eta behin eta lehen komentatu dudan bezala, Petri Romerok irakurri behar zuen, baina bea ez dagoenez, berdintasunaren sailaren aldetik nik irakurriko dut. Mugimendu feministak eta emakumeen eskubideen eta berdintasunaren aldeko erakundeek urteak daramatzate aldarrikatzen gizarteak eta erakunde publikoek egin dezatela eztabaida eta erabakitze hartze bat eskubide berdintasunaren aldeko borrokan funtsezkoa den helburu batera bideratuta. Emakumeek egiten duten zaintza lana ikusaraztea eta balioestea. Las instituciones y la comunidad, la sociedad en la que vivimos, no puede dejar de lado una lucha urgente por la corresponsabilidad en los cuidados entre mujeres y hombres, en el interior de los hogares, atendiendo al papel que también tienen como responsables y beneficiarios de estos trabajos, el Estado, las empresas y las comunidades en las que se insertan las personas. Zentzu horretan, ezin ditugu ahaztu 21. mendean, gizarte heteropatriarkal honetan, zaintzaile eta etxeko langile gisa lan egiten duten emakumeek dituzten baldintzak, batzuetan esklabotza betea ukitzen dutenak, eta horrekin batera zer gizartetan bizi garen hausnartzea, eta baita ere zaintzaren jardubide egokietan oinarritutako bidezko garapen eredu iraunkor eta berdintzaile berri bat eraikitzea, elkargune, harreman, zaintza eta emakumeek langile gisa dituzten eskubideen aldeko eremua, nun duintasuna eta lan honen valorazioa lehenetsiko diren. Porque los cuidados son de todas las personas y para todas, porque son todas aquellas actividades orientadas a la reproducción social y a la regeneración de la vida. En otras palabras, gestar, parir, criar, alimentar, cocinar, sanar, acompañar, enseñar, a caminar, gestionar el presupuesto del hogar, etcétera, el desarrollo de tareas que ocupan una parte importante de nuestro tiempo, afectando a distintos aspectos de nuestras vidas, familiar, laboral, social, personal, al tiempo de ocio, a la economía. En definitiva, son todas esas actividades que permiten que el mundo funcione, porque hasta hoy al menos el mundo lo seguimos poniendo en marcha todos los días las mujeres, casi solas. Covidaren aldeko izurriteak bidarkatu egin du mugimendu feministak adierazitako gizarte eraldaketa horren garrantzia, aukera eta premia pertsonen bizitza eta haien kalitatea, erakunde, gizarte eta politika mailako eztabaidaren erdigunean jartzen baititu. Izan ere, emakumeek egin duten zaintza lana ia eutxiezinak diren mailetaraino handitu da, osasun krisiaren ondorioz etxeratu eta osasun neurriak ezarri diren bitartean. Lan gehiago egin dugu, lan bikoitza egin dugu eta bi aldiz biderkatu dugu premia osoz gizonek, erakundeek eta gizarteak lagundu behar duten zaintza lana. Emakumeek zaintza lanetan duten erantzukizunaren sama larritu izana nabarmenonako hauetan ikusten da. Osasun lanaren eta funtsezko zerbitzuen sama gainezkatua, zaintza lanen erantzukizuna, emakumeek pairatzen duten laneko pobrezia eta prekarietate handiagoa eta genero indarkeriaren arriskua handitzea. El Ayuntamiento de Andoain, en este 8 de marzo, comprometido con las políticas locales con enfoque feminista, entiende imprescindible abordar en nuestro municipio y en nuestras políticas de manera transversal y prioritaria la transformación del modelo de cuidados existente y caminar hacia un modelo más sostenible para la vida con corresponsabilidad social y comunitaria en el cuidado. En este sentido, aprueba tomar las siguientes medidas para este objetivo. Lehenengoa, Andoaingo udalak lehentasunezkotzat jotzen du bere erabaki eremuaren barruan zainketen gizarte antolamenduaren ereduari buruzko eztabaida sustatzea ikuspegi feministatik bizitzaren zentraltasunean eta zaintzan gizarte eta erkidego erantzukidetasunean oinarrituta. Segundo, con este objeto, el Ayuntamiento impulsará un diagnóstico sobre la situación de los cuidados en Andoain, en orden a una toma de decisiones conforme a los principios que hemos señalado y a la situación, demandas y necesidades que determine el análisis realizado de nuestro pueblo.
A partir de las conclusiones recogidas en este diagnóstico previo, el Ayuntamiento de Andoain estudiará las acciones a implementar y las adaptará a los servicios existentes y creará, si así se ve necesario, nuevos servicios y recursos a corto plazo, como adecuar los servicios a la lucha contra la violencia de género u otras posibles necesidades para dar una adecuada respuesta a las conclusiones o acciones identificadas en dicho diagnóstico. Hirugarrenik, Andoain udala udal berdintasun planean esku hartzearen aldekoa da. Emakumeen ahalduntzearen aldeko prozesuak eta jarduerak indartzeko. Zainketen erantzukitasuneko prozesuetan gizonen gizarteratze eta ikaskuntzarako ekintzak balioesteko. Cuarto, asegurar que la Escuela de Empoderamiento cuente con los recursos necesarios teniendo en cuenta el cuidado para que todas y todos puedan participar en acciones de empoderamiento individual y colectivo. Bosgarrena, helburu berarekin berdintasun planeko ekintzetan sakonduko dugu. Tokiko zaintzarako sare erkidetuei laguntzeko eta tokiko politiketan berdintasun politikak eta genero zeharkakotasuna garatzeko langileak eta baliabide tekniko eta ekonomikoak indar ditzagun. Por último, este ayuntamiento hace un llamamiento a la ciudadanía para que participe activamente en las movilizaciones y en las actividades convocadas en torno al 8 de marzo por el Ayuntamiento, junto con las asociaciones de mujeres y el movimiento feminista de Andoain, con motivo del Día Internacional de las Mujeres. Guztia esan da, bozkatzera jarriko genuke baita ere adierazpen instituzionala, aldekoak. Gaia hau batez onartua geratzen da. Eta ja 14. gaia, galderak, eskaerak eta proposamena. Gairik ez balego, bukatutzat emango genuke gaurko udal batzarra, baina hori baino lehen, hilabetero egiten dugun bezala, herritarrei eskatzen diegu arduraz jokatzea eta indarrean dauden herri guztiak betetzea. Decíamos que, si damos por finalizado el pleno de hoy, pero antes, no sin insistir, como lo llevamos haciendo en los últimos meses, en un mensaje de responsabilidad individual a la ciudadanía para que sigamos cumpliendo correctamente las medidas del COVID y en ese sentido pues pedimos que se cumplan todas las medidas que haya y que sigamos actuando todos con esa responsabilidad. Mila esker. Gracias.